Veoma je dobro da je bio organiziran meetup i u Beogradu, nakon Slovenije, Hrvatske, sada i u Srbiji. Zbog čega? Zbog toga jer baš razvoj društva, razvoj inicijativa, povezivanje poduzetnika na nacionalnoj pa i na regionalnoj razini, ono je najvažnije što treba sada u ovom brzom dobu razvoja potencijala blockchain tehnologije da se napravi i takvi događaji naravno pomaže kod toga. Da puno smo o tome pričali, ne samo Srbija, Slovenija, nego i cijela regiona Balkana ima važnu i veliku mogućnost da ovo znanje koje de facto postoji, imamo neke između najjačih poduzeća, blockchain poduzeća na svijetu, ne samo u Europi, pa i u Ljubljani, pa i u Beogradu, da ovo znanje udružimo, da počnemo da surađivamo i oko prenosa znanja, prenosa ovih potencijala i da na europskoj razini pravimo priču razvoja blockchain tehnologije koji na kraju znači velike mogućnosti za zapošljivanje developera pa i ostalih. Samo u Sloveniji zadnjih godinu i pol, na primjer, su naša poduzeća uspjela da dobije oko 150 milijuna eura investicija u njihove projekte, zapošljava svako od njih od 50-100 novih radnih mjesta. To je veoma značajan efekt na društvo i na cijelu državu, tako da želimo i ovo da raširimo i u Srbiju. Naravno je poruka da, kao kako smo i u Sloveniji to radili, treba sve stakeholdere da se u ovu priču razvoja da se poveže. Ne može vlada sama na jednoj strani, ne može i poduzetnik i na drugoj, civilno društvo na trećoj, akademija na četvrtoj. Treba ići u smjeru surađivanja svih ovih stakeholdera, povezivanja prvo na lokalnoj, mjesnoj razini, onda regionalno, nacionalnoj, pa onda i u regioni Balkana, pa Europe i onda na svjetskom razini. Tako da što želimo da delimo sa svima vama je da surađivati, povezivati potencijale, to je ono prvo što će donesti brze one rezultate koji su potrebni. Trebamo da znamo da razvoj na području blockchain tehnologija je 12 puta brži nego inače, tako da je puno toga da se napravi, da se iskoristi i u nekom realnom i brzom vremenu.